Ebela mbulo khona ekhayela umthanzamini kwi-30 Mpumalanga mbulo khona ekhaya. Ngithi mbulo khona ekhaya kuhle ukuthi usumele impilo yakho, usumele ikhaya lakho, usumele impilo yakho nawo konke okwenzayo, ngaba ibhizinisi, ngaba ithenda, ngaba umendo wakho, umshado wakho, noma i-relationship yakho. Ngoba mbulo khona ekhaya siphila emhlabeni, siphila ezimeni ezahlukahlukene, siphila nabathakathi, siphila nabantu abasifisela okuhle nabantu abasifisela futhi okuhle mbulo khona ekhaya. So impilo yakho mbulo khona ekhaya ungayibukeli phansi futhi ungaphelelwa ngemandla. Okwenzayo mbulo khona ekhaya kwenza uma kukusiza kwenze mbulo khona ekhaya. Ngimthanda mina ngisephethe eMpumalanga okuhlala. Ngithi mbulo khona ekhaya umuntu owazi ukuthi ufuna kuyaphi usukaphi nguwe, akusithini seceleni kwakho mbulo khona ekhaya. So kunabantu abaphiwe nje ukuthi bona nje impilo bephila emhlabeni bophila ngebusiness, abanye bophila ngamathenda, abanye boqasha abasebenza. Kunabantu abawugcine bafika kuphi emendweni, bekhona abanye bogciba bangendanga mbulo khona ekhaya. Asinazi iphiwo efana kumbulo khona ekhaya. uNkulunkulu sibe into ezingafani njengoba siphila emhlabeni. Umuntu mbulo khona ekhaya unesiphiwo sakhe. So ke nawe mbulo khona ekhaya ungayibukeli phansi. Impilo yakho isengashintsha, impilo yakho isengaba right. Okufunayo nokufisa kusengenzeka mbulo khona ekhaya. Ngithandaza ke Mdlamini sephethe ukuhlala eMpumalanga. Ngisayona futhi ngiyatholakala ebandleni la ngikhonza khona njalo ngemasonto mbulo khona ekhaya. Ngithi kuhle mbulo sithunya kanti ingelo zakho mbulo khona ekhaya. Iphiwo esinazo zingene kuthina ngendlela ezingafani. Mina ngangisebenza phela umsebenzi, ngisebenze phela umsebenzi.